Ipeti rya munani ni irya Chief Inspector rirangwa n'ikirango cy'inyenyeri 3 cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti ahabwa n'ubundi umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 432,469 ku kwezi. Amateka ya polisi y'u Rwanda n'ubundi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi atangira neza mu mwaka wa 2000. Nibwo polisi y'u Rwanda yabayeho biturutse n'ubundi ku guhuza inshingano za Gendarmerie Nationale, urwego n'ubundi rwagenzurwaga na Minisiteri y'Ingabo, na Polisi Communale yari muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Hari kandi Polisi Judiciaire yari muri Minisiteri y'Ubutabera. Kuva icyo gihe polisi n'ubundi yakomeje kugenda yiyubaka mu buryo butandukanye, ndetse no mu mubare w'abayigize uva ku 3,000 yatangiranye ugera ku 17,017 muri 2021. Kugeza ubu polisi y'u Rwanda igizwe n'amashami atandukanye, harimo ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, irishinzwe ikoranabuhanga, irishinzwe ubuvuzi, irishinzwe umutekano wo mu mazi, irishinzwe kuzimya no gukumira inkongi. Kugeza ubu kandi polisi y'u Rwanda kandi ifite ishami rishinzwe gucunga umutekano no gusaka hakoreshejwe ingwa, irishinzwe ubwubatsi, irishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga, irishinzwe abakozi n'imiyoborere, irishinzwe imikoresherezwe y'imari n'umutungo, ndetse n'andi ashinzwe n'ubundi ngeri z'imirimo itandukanye ibarizwa muri polisi y'u Rwanda. Imyitozo y'uru rwego ikorerwa mu gace kazwi cyane mu karere ka Rwamagana, aho nta handi n'ubundi hatari igishari, ndetse ushobora kuba ari n'umwe mu bibazo cyangwa se nanone bibaza kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Icyakora cyo yagezemo n'ubundi n'ubuzima bwa buri munsi abigize urwego rw'umutekano babamo. Imyitozo myinshi y'uru rwego ikorerwa n'ubundi mu gace kazwi cyane mu karere ka Rwamagana, aho nta handi hatari igishari, ndetse ushobora kuba nawe uri muri bamwe bibaza icyo bisaba kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira mu gipolisi y'u Rwanda. Icyakora yagizemo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi abagize uru rwego rw'umutekano babamo. Nyuma yo kugaragaza ubushake no kugenzura ko wujuje ibisabwa birimo kuba umunyarwanda kandi ufite ubuzima buzira umuze, urugendo rwo kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda rutangira n'ubundi mu ishuri ry'abamo, rutangirira n'ubundi mu ishuri ry'amahugurwa ya polisi y'u Rwanda Gishari. Iri shuri rya PTS Gishari riherereye mu karere ka Rwamagana n'ubundi mu gace kabarizwamo amafu adasanzwe y'umutuzo ufasha n'ubundi abahahugurirwa gukurikirana neza amasomo y'imyitozo bahabwa. Iri ni ishuri ryubatswe mu buryo bugezweho n'ubundi rifite inyubako z'ibiro ashobora kwakirirwamo abayobozi batandukanye barisura, amashuri, inyubako zicumbikira abapolisi, ibitaro ndetse n'imbuga ziberamo imyitozo ya gisirikare n'amasomo njyarugamba ahabwa bari gutegurirwa kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. PTS Gishari rero niryo n'ubundi ishuri ritagirwamo amahugurwa y'abashaka n'ubundi kuba abapolisi bato ndetse n'abari ku rwego rw'abaofisiye bato. Imyitozo n'amasomo bitangirwa muri iri shuri ku bushake. Kwinjira muri polisi y'u Rwanda nk'abapolisi bato rero ndetse n'abashaka kwinjira nk'abaofisiye bato bimara igihe cy'umwaka umwe. Imyaka igera muri 23 irashize u Rwanda rwungutse polisi nka rumwe mu rwego rw'umutekano rurebereye ituze ry'abaruvukamo n'abarutuyemo umunsi ku munsi, kandi imyaka ishira uru rwego rugenda rurushaho n'ubundi kwiyubaka haba mu bijyanye n'umubare w'abarugize ndetse n'ubushobozi bwabo. Muri 2000 nibwo n'ubundi polisi y'u Rwanda yabayeho biturutse ku guhuza inshingano za Gendarmerie Nationale. Ibi twabigarutseho. Mu masomo ya gisirikare abahugurirwa igishari bahabwa harimo n'ubundi gukoresha imbunda, ubumenyi bwa gisirikari bujyanye n'urugamba burimo no gucukura ndake nuko barwanya umwanzi bakoresheje uburyo butandukanye. CP Niyonshuti yavuze ko n'ubundi abari muri iri shuri bahabwa amasomo ya gisirikare kuko mu kazi kabo ka buri munsi bashobora guhuza n'akazi gafite n'ubundi naho gahuri n'aka gisirikare hejuru yo gusohoza inshingano ze nk'umupolisi. Mu masomo y'igipolisi abari muri iri shuri rya Gishari bahabwa harimo ajyanye no gukora dosiye, gukora iperereza, gukorana n'abaturage, amategeko yo mu muhanda n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Amasomo rero atangwa mu cyiciro cya gatatu harimo ajyanye no gukora karasisi,
gukora irondo n'ibindi. Iri rero si ishuri rihugurirwamo abapolisi bato gusa, kuko nabo ku rwego rwa kadete barihugurirwamo cyangwa se bakarihererwamo amahugurwa. Uretse kuba ari ishuri n'ubundi rihugurirwamo abashaka kuba abapolisi bato, n'ubundi rihugura ndetse rikanatoza abapolisi bo ku rwego rw'abofisiye bato binyuze mu ikosi ya kadete. Nyuma y'umwaka rero bahugurirwa kwinjira muri polisi y'u Rwanda, abasoje amahugurwa n'ubundi bambikwa amapeti hagendewe ku cyiciro cy'amahugurwa basoje. Usoza icyiciro cy'abapolisi ahabwa n'ubundi peti rya polisi, police constable, mu gihe n'ubundi abasoje amahugurwa agenerwa bitegura kuba abofisiye bato bahabwa ipeti rya assistant inspector. Umuhango rero wo gusoza aya mahugurwa akenshi urangwa n'akarasisi kabereye ijisho ry'abitabiriye ibyo birori ndetse n'abandi babikurikira mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo uganiriye rero n'abari muri polisi y'u Rwanda bakubwira ko ari akazi nk'akandi, ndetse ko n'ubundi bashishikariza buri wese wujuje ibisabwa kugenda n'ubundi bagifatanya kubaka urwababyaye. Uretse gutanga rero umusanzu mu bikorwa byo gucunga umutekano w'igihugu n'abagituye, kwinjira muri polisi ntibivuze ko ari iherezo ku nzozi z'icyo wakoze cyangwa se wakuze urota gukora, kuko polisi y'u Rwanda ifite n'uburyo bwo gufasha abakozi bayo n'ubundi gukomeza amasomo mu byiciro bitandukanye ndetse n'andi mahirwe atandukanye nk'uko bisobanurwa. Uretse gucunga umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo, polisi y'u Rwanda isigaye igira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu mahanga mu bihugu birimo nka Mozambique, Centrafrique n'ahandi. Tugiye gusubira inyuma gato mu myaka n'ubundi yashize, aho nko mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 28 Mutarama 2019 harimo amategeko yemejwe, harimo iteka rya perezida n'ubundi rizamura mu ntera abofisiye bato 618 ba polisi y'u Rwanda, n'iteka rya minisitiri rizamura mu ntera ofisiye n'abapolisi bato 300 n'abapolisi bato bagera ku 3767 ba polisi y'u Rwanda. Icyo gihe rero abo nibo bazamuwe mu ntera. Icyo gihe hatangajwe rero bimwe mu bigenderwaho kugira ngo umupolisi azamurwe mu ntera. Mwibuke neza ko kandi turi mu mwaka 2019, icyo gihe n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yatangarizaga ikinyamakuru Kigali Today dukesha inkuru ko bimwe mu bigenderwaho yavuzemo ko icya mbere hagenderwa n'ubundi kuba ari umupolisi ni uko umupolisi aba agejeje igihe cyo kuzamurwa mu ntera. CP John Bosco Kabera yavuze ko ku rwego rw'abofisiye n'ubundi bazamurwa nyuma y'imyaka 3, mu gihe ku rwego rw'abapolisi bato bazamurwa nyuma y'imyaka 4. Kuva kuri police constable wo ku rwego rwo hasi n'ubundi kugera kuri corporal imyaka 4, mu gihe kuva kuri corporal kugera kuri chief sergeant ari imyaka 3. Icya kabiri gishobora gutuma bazamurwa mu ntera ngo ni imyitwarire, discipline. CP John Bosco Kabera ati niyo waba ugejeje imyaka ariko waragiye ukora amakosa atandukanye n'ubundi ushobora kutazamurwa mu ntera kubera iyo myitwarire mibi. Icya gatatu rero ngo n'uburyo n'ubundi umupolisi atanga umusaruro n'umurava mu kazi, mu gihe icya kane gishobora gutuma umupolisi azamurwa mu ntera ari amahugurwa n'ubumenyi aba yaragiye n'ubundi akura hirya no hino ku isi. Yavuze ko kuzamurwa mu ntera ari ishema kandi n'ubundi bikaba bisaba gukora cyane, ngo inyungu za mbere ku mupolisi wazamuwe mu ntera ni ugushyirwa mu mwanya runaka n'ubuyobozi no guhabwa n'ubundi inshingano ziremereye nk'uko umuvugizi wa polisi y'igihugu yabisobanuye. Imishahara y'abapolisi n'ubundi igenda irutanwa hakurikije uko amapeti n'inshingano birutanwa. Umuvugizi wa polisi asobanura ko n'ubundi kuzamurwa mu ntera bidahagije gusa cyangwa se bidahagije uwazamuwe ngo yumve ko byose birangiye, ahubwo uzamuwe mu ntera ndetse agahabwa n'inshingano ziremereye ngo bimusaba n'ubundi gukora cyane kugira ngo n'ubundi nyuma y'igihe runaka azongera azamurwe mu ntera nyuma y'uko bigaragaye ko yakoze neza ibyari mu nshingano ze. Statire rigenga abapolisi n'ubundi iteganya ko abofisiye bazamurwa mu ntera na perezida wa repubulika, n'abapolisi batoya bakazamurwa mu ntera na minisitiri ufite polisi mu nshingano ze. Ibijyanye n'imishahara y'abapolisi b'u Rwanda rero
turabishingira n'ubundi mu byemejwemo inama y'abaminisitiri yateranye kwa 14 y'ukwezi kwa 2015 ubwo perezida wa Repubulika n'ubundi yemezaga iteka rigena imishahara y'abapolisi. Iyi ikaba ari imishahara n'ubundi abapolisi batangiye guhabwa guhera mu kwezi kwa Nyakanga 2016 nibwo iyi mishahara yatangiye gukurikizwa. Icyo tubagezaho ni imishahara mbumbe ibitakurwamo imisoro, ubwishingizi n'ibindi bibanza gukatwa ku mishahara. Mu kubagezaho ko amapeti y'igipolisi cy'u Rwanda akurikirana ibirango byayo n'umushahara wa buri mupolisi, turahera ku ipeti rito tugende tuzamuka ku ipeti risumba ayandi. Ipeti rya mbere mu gipolisi ni Police Constable PC. Nta kirango rigira, bivugwa ko umupolisi wese ugitangira mu ishuri ry'abapolisi bato ahita atangirana iri peti. Umupolisi rero ufite iri peti ahabwa n'ubundi umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 77,799 ku kwezi. Ipeti rya kabiri mu gipolisi ni irya Kopro, rirangwa n'ikirango n'ubundi cy'inyuguti za V ebyiri. Umupolisi n'ubundi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 83,829 ku kwezi. Ipeti rya gatatu mu gipolisi cy'u Rwanda ni irya Sergeant, rirangwa n'ikirango cy'inyuguti 3 za V. Umupolisi ufite iri peti rero ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 96,978 ku kwezi. Ipeti rya gatatu mu gipolisi cy'u Rwanda ni irya Serge cyangwa se Sergeant, rirangwa n'ikirango cy'inyuguti 3 za V. Umupolisi urifite rero cyangwa se ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 96,877 ku kwezi. Ipeti rya kane mu gipolisi cy'u Rwanda ni Senior Sergeant, rirangwa n'ikirango cy'inyuguti 3 za V, hakiyongeraho n'akamenyetso kari mu ishusho n'ubundi y'umwashi. Umupolisi ufite iri peti rero ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 164,045 ku kwezi. Ipeti rya gatanu mu gipolisi ni irya Chief Sergeant, rirangwa n'ikirango cy'inuma izengurutswe n'ubundi n'uruziga rwanditsemo Rwanda Police. Iri rero rikaba ari naryo peti rya nyuma mu bapolisi bato. Umupolisi ufite iri peti n'ubundi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 213,130 ku kwezi. Ipeti rero rya gatandatu ari naryo rya mbere mu cyiciro cya polisi baba officers ni irya Assistant Inspector, rirangwa n'ikirango n'ubundi cy'inyenyeri imwe cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti ahabwa n'ubundi umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 264,399 ku kwezi. Ipeti rya karindwi ni irya Inspector, rirangwa n'ikirango n'ubundi cy'inyenyeri ebyiri cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti rero ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 323,808 ku kwezi. Ipeti rya munani ni irya Chief Inspector, rirangwa n'ikirango cy'inyenyeri 3 cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti ahabwa n'ubundi umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 432,469 ku kwezi. Ipeti rya cyenda ni ipeti rya Superintendent, rirangwa n'ikirango n'ubundi gifite ishusho y'ikirango cy'igihugu cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga 559,406 ku kwezi. Ipeti rya 10 ni irya Senior Superintendent, rirangwa n'ikirango n'ubundi cy'ikirangantego kiri kumwe n'inyenyeri imwe. Umupolisi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 671,288 ku kwezi. Ipeti rya 11 ni Chief Superintendent, rirangwa n'ikirango kirimo ikirangantego n'inyenyeri ebyiri. Umupolisi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 886,957 ku kwezi. Ipeti rya 12 ni irya Assistant Commissioner, rirangwa n'ikirango n'ubundi kigizwe n'ikirangantego cy'igihugu n'ishusho y'uruziga rufite n'ubundi umuzenguruko ukoze mu ihundo, hagati hakaba harimo imishyi ibiri n'ubundi isobekeranyije. Umupolisi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,104,565 ku kwezi. Ipeti rya 13 ni irya Commissioner,
rirangwa rero n'ikirango kigizwe n'ubundi n'ikirangantego cy'igihugu, ishusho y'uruziga rufite n'ubundi umuzenguruko ukozwe mu ihundo, hagati hakaba harimo n'ubundi imishyi ibiri isobekeranyije. Hanyuma rero hagati y'ibi birango hakaba harimo n'ubundi inyenyeri imwe. Umupolisi ufite iri peti n'ubundi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe ibihumbi 146 n'amafaranga 739 ku kwezi. Ipeti rya 14 rero, ipeti rya 14 ni rya Deputy Commissioner General DCGP, n'ubundi rirangwa n'ikirango kigizwe n'ikirangantego cy'igihugu, ishusho y'uruziga rufite umuzenguruko ukozwe mu ihundo, hagati hakaba harimo n'ubundi imishyi ibiri isobekeranyije, hanyuma hagati y'ibirango n'ubundi hakaba harimo inyenyeri ebyiri. Umupolisi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,329,839 ku kwezi. Ipeti rya 15 ari naryo rya nyuma mu gipolisi cy'u Rwanda ni irya Commissioner General. Iri rero rirangwa n'ikirango kirimo n'ubundi ikirangantego cy'igihugu, ishusho y'uruziga rurimo inuma, ndetse n'ishusho y'uruziga rufite umuzenguruko ukozwe mu ihundo, hagati harimo n'ubundi imishyi ibiri isobekeranyije. Umupolisi n'ubundi ufite iri peti ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,735 n'amafaranga 800 ku kwezi. Icyitonderwa rero, Inspector General na Deputy Inspector General si amapeti, ahubwo ni imyanya y'ubuyobozi bukuru bwa polisi y'u Rwanda. Urugero, Inspector General Dani Munyuza uyobora polisi y'u Rwanda afite ipeti ribanziriza n'ubundi ryijyanyuma mu gipolisi y'u Rwanda rya Deputy Commissioner General. Ufite umwanya w'ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ari we Inspector General ahemberwa n'ubundi uwo mwanya, akaba ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,395,449 buri kwezi. Hanyuma abamwungirije bo rero bahabwa miliyoni 2. Ikindi ukwiye kumenya rero ku bijyanye n'ibirango by'amapeti y'igipolisi cy'u Rwanda ni uko uretse ibirango byambarwa ku ntugu, guhera ku ipeti rya Chief Superintendent hatangira n'ubundi kwambarwa n'ibindi birango bakunda kwita ibirokoroko, byambarwa rero ku ikora by'umwambaro wa polisi. Ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza kandi mubone ibyiza byose mwifuza.